Исмет Шейхзаде – уникальный художник со своим узнаваемым почерком. Он выходит за рамки привычного восприятия мира. В его работах отражены не просто личные переживания, в них глубокая философия и мировосприятие автора. В доме художника открылась новая выставка мастера. Bütün serginin böyle konseптуаль boyunca adı yolu bu Rusça adı отражая классику, то есть esasdan ebedi demek böyle mekanlarımızın nasıl kormuşu demek benim icadımda. Onun demek nasıl düzgünlengen böyle çeşit türlü koşarlardan bakılgan demek benim öz bakışım elbette. В экспозиции собраны лучшие работы мастера за последние несколько лет. Особое место в творчестве Исмета Шейхзаде занимает ханский период. Bizim geleceğimiz ulu geçmişimizden bağlı. Bizim geçmişimiz bu büyük ulu devletlerin arasında birinci sırada duran devlet idi. Onu bilmek gerekti. Каждая работа особенная, не всегда легко считываемая. Именно поэтому каждый может найти здесь отражение своих мыслей и чувств. Особый интерес у гостей выставки вызвала инсталляция «Коронационный компас великого хана». Bu bütün kompas şekilde ne zaman ne yerge bakılıp da nasıl protokol boyunca misal için hanların taxtla ilikingen son endi tacını üstüne nasıl örtülecek yukarından. Onun böyle bir ritual boyunca böyle bir eserim onu anlata nereye bakılacak demek bu şu zamanda Mekke yarını ne zaman sonra nereye demek kaysı çevresinde milletin vekilleri olmak gerek nasıl uruklar yurtlar böyle toplaşmak gerekler tamgaları da sızılgan noğay ulu devletin milletin demek bütün çevresi var tamgaları bizim Karaçi beylerin arasında bulgan ulu demek bu urukların hem tamgaları da var onların esas durgan yeri de tayinlenген bu yerde bu eserde. Поздравить мастера пришли коллеги, друзья и близкие. Они отметили многогранность и уникальный талант художника. Вот сегодня на этой выставке увидела то, о чем я мечтала бы видеть. То есть его цельность, его необычайное восприятие мира, неравнодушный, небеспокойный, темпераментный, очень видящий мир широко и не зашоренно. То есть отношение его не только к узкому видению какого-то определенного там течения в искусстве, а он как бы обнимает пространство во времени, соединяя прошлое, абсолютно неравнодушный. Он, знаете, как перпетум мобили, я бы сказала, вечный двигатель. Halkımızın nüfusu az olsa da ama tasviri sanatımız çok zengin. Çünkü bizim bazı ressamlar realistik yolundan yürürler. Bazı böyle modernge ama bana İsmet Şehzade olsun bana bu zamanəvi kontekste sanatın bunda hem performans hem instalasya çok meraklı çünkü bu ananeviden sınırda daha çıkarır. Не обошлось и без интриги. Главная картина выставки так и не была представлена зрителю. Ее Исмет Шейхзаде планирует презентовать уже на следующей неделе. Артымында тұрған табло да bir intriga boyunca o kapalı. Hem ortunun nesi tusu o Giray hanların paytaxt tusudur. En zengin, en demek kıymetli işini men da birkaç günden ya da belki böyle gelecek hafta ya da ne zaman haber ederim da davet edemen bütün bizim milletimizin demek vekillerin hem hanımlarını bu sergime